Iti napalabas, nagdanag ni Jorin. Gapo iti pangta ni Criselda, apilitan na apagsardengan ni Elisa ng trabaho, nagtultuloy ti panang parparigat ni Chona ken Juana. Gapo iti dayta, nagsapol iti janitor ti baro, katrantana nga rekomendanto iti inana. Iti sabalya bangir, imawag man ni Bruno ken ni Dominic. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela anapauluan. Si iti baruko. Ania apang tani Criselda. Sika kadi ti pinangtaan na, iho? Saan, mami? Ni kadi dadi. Saan? Anya nga rod? Impang tana. Ano di yu isardang ti kaslapan nga abuso yu kan ni Elisa. Pilitan na kano apagikatan iti opisina yo. Anya. Sana mabalin, iho. Diyak kayat nga gikat ni Elisa iti opisina. No kasta nga rod, masapula saya atin yu ti trato yu kan ni Elisa. Ni Bruno. Hello, Bruno. Impod no ka din, tinabiro ka magayim ni Criselda dita Manila. No anya, ti kinaltao ni Elisa. Oh. Ania. Agpaiso ka diti bagbagam nga ampon ni Criselda ni Elisa. Ganyan dahito ang marikrik na. Sumusunggar ti tutut ko akaslakla. Malamin. Anak, aldawaan. Namapay di ka matlag ko ti nga agsukat. Maladaw kan iti opisina yo. Tsak sumrak itay ti trabaho k nanang. Ah, taapay. Matitibagik. Malaminakan. Kaslakla maululaw. Anya. Ay, saan ka nga ruda na sumrag anak? Agina na kapaylaan. Kan agtumar ka iti agas. Wala na. Sige, mabitla nga. Inak gumatang iti tumaram no aggurigor ka ako nam. Aldawin na. Mapaingawan pailaan ni Elisa. Sigo da masapa sumrat di opisina. Taagdalos pa nga muna. Sakbayas ang muna nagiti paperworks na. Tilugan ti anak ko dahil dyan nagsarda nga. Dimsagan. Umay dito opisina. Mami, nakayon sa mati muna ita diti opisina yo. Wani ho. Tawan pa'y mati Elisa kanda giti na dumapay ng empleyado. Nga maguray ka. Napay nga may ka dito eh. Gaputan day rekomenda ka na kayo, mami. I-rekomenda? Gaan niya? Nga agbalin a janitor yo diti opisina yo. Anya? Inkuyog ko. Alday tilugan. Mabitla na tayo ba? Aguray ka, Churing. Asino tinakunakan ka ang mga laak iti janitor? Ha? Tapno mangirekomenda ka kanya kita agbalin a janitor? Awan, mami. Ngam, amok kakasapulan nyo ti paradalos. Iso ang nagsapula kiti mayat nga agbalin na janitor ditoy. Sa anak pa yung mga ala iti janitor.
Gapo, tawan mo't unay ti madalusan dito opisina. Sa may sa adda mo ti janitress ditoy. Ha? Ni kadi Elisa, ti dakdakamaton nyo adyan ni Tresyo? One, iso ti janitress, secretary kan alalay ko. Triple job all around ti akam na dito opisina. Mami, saan nyo kumaparigatan ni Elisa? Taamang ano ipaypayson ni Auntie Criselda apagikatan dito opisina yo. Jurin, apay ang makibibiyang ka iti trabaho dito eh. Kan, uray ni Criselda, pakibibiyangan na ti trabaho ti anak na, din to tadi matagreklamo. Oh, dinakman ni Soro, Jurin. Mami, masyan kayo kumakan ni Elisa. Houston! Aguray ka. Apay aya nga sakit mo launay. Makita namin kat saan anasaya at titrato yo kan kuana. Saan mo apakibiyangan ti trato ka ni Elisa? Agsuswildo! Empleyada ditoy. Nagagat di rekomendak kada kayo at janitor, mami. Uray pay. Kayat ko lata ni Elisa ti bakabo ditoy ngagdalos. Ngam no aduon ti patrabaho kan ni Elisa. Amang ano nagti paperworks na ti may sakripisyo. Awan ka ditan, Jurin. Kita mo ti pagtakdaram iho. Por Diyos. No bilang man tamarigatan ni Elisa, isuwa mismo ti agreklamo. Saan kat asika ni Criselda wenno ni Papab? Asino kayo pagtitinulungan dak? Wah! Ha! Ibagam iti kinuyog wa janitor nga ibagbagam ta sumapulangan. Iti sa bale, asumber ka na, asan ka ditoy. Kunak tupay ngagpayso ti atap ko. Nasaan apod nung anak ni Criselda ni Elisa? Gapoy ti dayta. Ad damanan anapapigsa ti atap ko. Ani Criselda ti nakadalungdong iti anang yawata kiti maladaga kinidnap ko. Ti anak de Victor Canchona. No isu man bilang. Rak-rak ti biyag dagiti agkapsahat. Akas balas ko. Iti pananggulib kanyak ni Jonah. Jurin, iho. Nalitay kamay. Kapunta saan nga inawat ni mami ti rekomendak ken kuana a janitor, daddy. Anya? Taapay, iho. Kabaalan ka no ni Elisa ti triple job at trabaho na. Ang kakaasin ni Elisa no all around ti trabaho na. Ay tamat ti kunak. Awan asin ni mami. Anya nga ron ti ko na ni Elisa itay saan na nga inawat ti rekomenda man janitor, iho. Awan ni Elisa ijay, daddy. Anya? Taapay, iho. Diyak maradam mo. Inururay ko pa'y. Ngam talaga saan asimrag. Amangan no nakapanunuton ket agikato iti trabaho na. Anya? Awagam tukit di man, iho. Ket amuem no apay ang naglangan iti trabaho na. Wan, daddy. Awagak ni Elisa. Elisa, kumusta ti marikriknam? Madipay lang, ti. Pagkik na. No saan kalata nga umimbag, apaman ang makatumar ka iti agas. Ipan ka iti doktor. Anya? Ay, sana nanang. Gastos lang na ipadoktor dat.
Anak, napatpatag ti salon at mo ngam ti kwarta. Isungano di ka agim baglat ta ka dagiti tinumar mo nga agas. Ipadoktor kan. Ti cellphone ko, nanang. Agriring iti unag tibag ko. Saan ka na bumangon? Tasyaklat tan ti mangsungbat iti umawawag iti cellphone mo. Alaman nga ron. Hello? Hello, Auntie Criselda. Ni Elisa? Agurigor. Iso asyak tinangsungbat iti awag mo. Anya? Isumot lasa na simbra kiti opisina. Umayag dito balayo, Auntie. Kaya't ko makita ni Elisa. Anya? Oh, salpak. Apaya sana simbrek ni Elisa. Wano linapdan nga tangag paiso ni Criselda. Iso asaan na simbrek nagtrabaho dito opisina. Basta na mabalin. Masapol ang maabuak no anya ti rason no apaya saan nga simbrek iti trabaho na. Adaw mau awag. Ni Jorin? Anyaman nga tantibaga ti anak ko. Hello, iho. Hello, Mami. Inawagan na kay kadin ni Elisa. Saan pa'y? Awagak ko ma. Apay ka di? Imawag kiti palayda. Oh, Kat naamuak ang masakit ni Elisa. anya? Masakit? Oo, ang mga nagpampambarlaang. Anya ko matika po nang agpambar. Ado. Ala. No masakit man, wano agsakit man ngagpaiso. Barang maimbaga na naging ganubika. Kat umayto nagtrabaho. Jorin, papanam ka di iho. Mapana kiti balay ti Elisa, Daddy. Adya, taapay. Inaksarong karan ni Elisa. Tay imawagag. Kulan ni nanang na masakit. Anya, masakit ni Elisa. Wandal. Dahil tatiga po na no apay asarong karan. Sige iho. Tapadamagan na tumot inton sumangpit ka. Apaw, kumustan ti marikrik na? Natagsa di bakit lolo. Pirmi ang maulawagan. Nakapsudan. Ala, Kaslag simgat pa hindi makita, lolo. anya, sos, numuna sa awan pa ni nanang mo anapan iti tanggay. Maulawag ko. Talaga. Elisa! Elisa, apaw! Tulungan niya kami! Tulungan niya kami! Tulungan niya kami! Ni Lolo Damian. Tulungan niya kami! Tulong! Gusto niya tagpapaarayat. Tulungan niya kami! Doon sa amot ng dakas na napasama ka ni Elisa. Doon sagak dito ko siya. Lolo Damian! Anya tinapasama?
Diyos ko! Matay samot ni Elisa, Jorin. Saan kayo kumangagsak ti Kastante? Makapanervyos mo dahil ang ibagbagayo. Imbag ta imay ka anagaw, Kriselda. Saan dati umadla aming anang itaray kini Elisa. Sa dinong ospital ti pangipanantay ko na, ante. Iti provincial hospital. May mayat no iti private, ante. Tapno masikaso daan na imbag. Wala nga maawan ti umda sa kwarta mi, Jorin. Mang tedak to, ante. Sige, napautangan na kami. Itilatang nga rudan private hospital. Ti papanan tayo, Jorin. Honey, nasa pa ka manita asin magpait. Gaputa masuruna kiti saan nga isa seret ni Elisa. Masakit ka nung amin, honey. Isuasaan ngayon may opisina. Wan, impadamag kanyak ni Jorin. Wan gayam. Sa dino ti ayan ni Jorin, tanda pa pananmi. Ha? Honey. Payakas na nakigtot ka. Sa dino ti ayan di anak mo. Lapan na sinarong karan ni Elisa. Aniya. Anya arason aba pa nasarong karan ni Elisa. Dito ta, saan tayo matakap yan? Honey, saradakas no napan na sinarong karan. Nasaya at kitdia, na napan na sinarong karan tapno tikastakit padamagan ng tungat noon na tipudpud no kasasaan ni Elisa. Saan amabalin ti kasta? Hawagak. Pagawid ko ni Jorin. Anak, kumusta na Elisa? Saan pa'y anak kariing tataang? Anya ka no ti sakit na. Taapay asaan pa'y anak karaeng. Urayan tayo latan ti Doktor Tatang. Kat ikararag tayo kuma. Ngawan ti da kasama pasamak kan ni Elisa. Honey, nawagam karimot lang ni Jorin. Saan? Di matago ni ti cellphone na. Abangan no nalubat lang, honey. Ni Criselda ti awagak. Barang sumpatan na. Sige, padasim nga ron nga awagan. Basapol nga agawid ni Jorin. Adda na patag apapanan mi, iji anak ko. Hello, Chona. Criselda, agyaman nagtasinong bata madagos ti awag ko. Apay. Anya ti ibagam tayo mawag ka, Chona. Sapsapulog ti anak ko. Adda dito yung ospital. Simurot ka na kami iti panangitaray mi ka ni Elisa. Anya, nukasta makibagbambantay ti anak ko kan ni Elisa. Kapilitan, Chona. Salbag. Pagawid mo ti anak ko. Ada na patay kapapanan mi. Sige, bayam ta kasaritak nga rod. Ahawon kayam. Anya ka ti sakit ta anak mo. Urayan mi pa iti ibaga ti doktor. Aguray ka.
Anya ti ammo magapuna nagsakit ta anak mo. May sa tiamok anak kaalaan ti anak ko iti sakit na, Chona. Tanya ti ammo? Gapu iti kinaado ti papaubram ken kuana. Kasta. Siguro, nabandog. Gapu iti kinaado asang wen na trabaho na. Iso ang nagsakitan. Nalaing ka mataya. Sika, timang diagnose ti anak mo. Ngam saan mo ngay pabasol kanyak ti panagsakit ti anak mo. Kaputa, gagangay iti tao ti agsakit. Anya? Hello, amo damayan. Agyaman na, ta sinungbatam ti awag ka, paraw. Natural, apay kidinasaan. Anya ti maipaay ko tayo mawag kayo. At ilakog nga dining table. Nga inyong titugaw na, paraw. Kasta? Ilakog lantan iti minus presyo. Taada unay pakasapulan mi iti kwarta. Pagkasapulan nila una iti kwarta, ama damayan. Ni Elisa, intaray mi iti ospital. Iso akasapulan mi unay iti kwarta. Sigati inawagak sa amok nga dalata kwarta. Saan pa yung ruta simbang pati allowance ko? Iso nga, ibirok yun lang iti sa bali agumatang. Sayang, ti abokad, ada kwartam ana irana baraw. Pasensya kayo nama. Kapilitan gawatan mi ti jajaya ni Jorin a kwarta. Tojak mailako kay dining table. Sige, ama damian. Pasensya kayon. Talagang awan kwarta. Bye. Tatang, nawagan niyo kadimat lang ni Dominic. Word, ngam awan ka no tinairana a kwartana. Anya? Awasan nyo lahat ng aminan to iti jayak akwarta, auntie. Kasilda, kapilitan ta awan Bert sa balin a pangalaan ta. Wanangam, ang mga nuad-adan to nga ang problema tayo, tatang. No maamuan ni Chona, da inawat tayo a kwarta manipod kini Jorin. Di kay madalagan, auntie. Saan to amaamuan ni mami dito eh? Sige. Awatan nyo na ito in-withdraw akwarta. Ala, agsarita kay latan adwa. Tailakman iti ayan ni Elisa mapanagaw. Sige, tatang. Alam, auntie. Awatan nyo ito yung kwarta kay Tijayak kada kayo. Sige man laangan. Ngam, bayadan min tumatlaang, Jorin. Saan na, auntie? Tulong kun kada kayo rito eh. Sana mabalin. Masapul abayadan min tumatlaang. Aywan gayam, imawag itay ni mamim. Anya timbaga na, auntie. Lobat namin ti cellphone ko. Agawid ka kanon. Tadanas kan unay apapanan niyo. Anya? Ay, jak pa kahit agawid, auntie. Urayik pa yung makariing ni Elisa. Anya? Criselda! Juren, umay kayo! Dansin niyo! Ha? Ni tatang, apay nga ta? Anya nga ta tinapasamak? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.